confusion. What I did on that stage. Tyrone Phillips a re o le tlhogonolo gore o nnile le tšhono ya go bontsha bokgoni jwa gagwe le go gatisa mmino le Seopedi Kiernan Forbes. Modiragatsi yo a re ke ka ntlha ya kaelo ya ga Forbes gore ga jaana e nne Seopedi se se tlotlegang. Without him and Tebang and the team, this could never have happened, especially me being from Steinkopf, which is a little town in the Northern Cape, Namakwa, and you really get to see the chance that an artist from here gets out of here and actually make it out there. Forbes o ne a dirisana mmogo le Expo ya bokgoni ya Northern Cape, serala se se lemogang le go lefa molemo go badiragatsi ba bannye ba ba tshwanang le Phillips. Although I'm deeply saddened by AKA's passing, I can definitely say the urge, the hunger, the drive to make this work has now been quadrupled, and we are never going to stop working. Phillips wa dingwaga di le 23 a re o tla nna a ntse a leboga Forbes go dumela mo bokgoning jwa gagwe le go mo senola mo lefatsheng la tsa mmino. When DJ say I am, is he gon' play my beat?